Because he will forgive you. He will forgive you. You know, when Shemaiah comes back, other people did not want to forgive him. But David forgave him. The king forgave him. The king says, leave him alone. I know there are certain things we do, and people are reminding you. Therefore you feel, no, I'm not worthy. It doesn't matter. People may not forgive you, but Jesus forgives you. Hallelujah. Therefore I tell you, come. He is forgiving you, my son. Amen. God bless you. He forgives you so that when he comes, he may welcome you, that you may be part of him. God is good. Imana Ikurekera. God is good. Hallelujah. Come, my daughter. God bless you. Hallelujah. God bless you. I saw you very far. Thank you for coming eventually. Come, my son. Come. Don't fear. You know, people will not forgive you. In fact, they're even saying, oh, even you. God, come. But I'm telling you that when the king will come, he will not remember, because you have sent your sins ahead of you. You have sent your sins ahead of you. God bless you, my son. And your sins are being cleansed. He will come and welcome you with great honor. Hallelujah. Hallelujah. I'm waiting for somebody else who is coming. If you're 5, somebody is trying to come out, please help them to come. My pastor told me you're going to be prepared, and you will be ready to get to receive the king. The Bible says heaven rejoices. Thank you, my sister. For every one of us who comes to the Lord. Come, my son, if you're coming. Come if you're coming. Come if you're coming. I want to pray. I want to pray. When I see young men like you, I'm very happy. Yes, come, my son. Come, my son. Come, my son. All right. I know there are still many, but no, I don't know why you're waiting. Time is not on our side. I want to finish and pray with us, that the Lord may bless us, and all of us may rejoice when he comes. Hallelujah. God be praised. Amen. Let me pray. Please, if at all you want to come and you're delayed, don't fear to see us, as the pastor will be meeting people here. Yes, do not fear to come. You are not late. Amen. My son, you have come so strong. I pray that God give you the strength. You have come last, but you have come very strong. God bless you. God bless you so much. Yeah, God bless you and keep you. Yes, I'm finishing, but my daughter, I don't know whether you're coming. If you're coming, surely praise the Lord. Yes. May the Lord keep you, my daughter. Hallelujah. Hallelujah. May you meet the Lord. May you meet our pastor after this. Father, in Jesus' name, thank you so much today for drawing this precious soul to yourself. Thank you so much. Let me begin by thanking the Lord for the Sabbath day, and also to thank the Lord for the sweet fellowship here at Muhima SDA Church. I want to thank you so much for allowing me to be part of your fellowship, and especially my dear pastor, my elders, our
our sweet choirs that have been singing throughout the week, korari nziza cyane zaririmbye mu cyumweru cyose, and God's children that have allowed themselves to be here every day. ndetse n'abana b'Imana biyemeje kuhaboneka buri munsi. I'm preaching my final message, uyu munsi ndabwiriza kibwirizwa giheruka cy'uyu munsi, and by God's grace I'll be leaving tonight kandi kubw'ubuntu bw'Imana ndagenda kuri uyu mugoroba to be joined to my family tomorrow kugira ngo ejo nzabashe kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye for a few hours, amasaha make, and then I proceed to the next camp meeting in Kenya. maze nkomerezeho n'andi materaniro makuru muri Kenya. In Kenya, camp meetings are more vigorous than this one. Reka mbabwire muri Kenya amateraniro makuru aba akomeye cyane, Because I'll have now to be preaching at midday and in the evening. kubera ko nzaba ngiriza mu gicamunsi ndetse no ku mugoroba. So at the end of the week I have to preach 10 sermons again. Ndetse mu mpera z'icyumweru nzaba mbasha kubwiriza ibindi bibwirizwa I birambuye. want your prayers for strength. Jene amasengesho yanyu kugira ngo mbone imbaraga. In the next camp meeting we'll be reflecting on the sanctuary. Kandi amateraniro makuru ataha nzaba ndimo azaba yibanda ku buturo bwera. So it's another study altogether. Ndetse n'indi nyigisho tuzaba dufite hamwe n'abizera. But we believe in the Holy Spirit that Jesus promised will teach us all things. Ariko twizera ko binyuze muri mwuka wera Imana dusezeraniye ko izatwigisha byose. So I want your greetings when I'll be in this church. It's called Naivasha SDA Church. Rero nyeneye kujyana intashyo zanyu ubwo nzaba ndaho ngaho ayitwa Naivasha mu itoro ry'Abadventiste. 70 kilometers away from Nairobi City. Ni birometero 70 uturutse mu mujyi wa Nairobi. How many are giving me greetings when I arrive? Bese ni bangaye muri mwe bampaye intashyo? Amen. Amen. And I'll be meeting my wife next morning tomorrow. Kandi ejo mu gitondo nzabasha kongera guhura n'umufasha wanjye. I hope that you give me her greetings too. Kandi ndizera ko mumpaye intashyo nzamusuhuza. Amen. 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 Let us pray. Reka dusenge. Father, thank you for the sweet fellowship at Muhima Church. Data tugushimiye guterana kwera ahangaha mu itoro rya Muhima. You have given us to continually look at your second coming. Waduhaye amahirwe yo gukomeza turebera hamwe ibijyanye no kugaruka kwawe. I pray for special blessing again, Lord, as we reflect on the text. Ndasenze kugira ngo tubone imigisha y'umwihariko idasanzwe mu gihe dutekereza ku ijambo ryawe. Let your Holy Spirit take captive the minds of your children. Reka mwuka wera awurizemo izindi ntekerezo maze yiganze mu ntekerezo z'abana bawe. And bring us all to the obedience of your will. Maze buri wese yumvire ubushake bwawe. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. I want to invite you to 2 Samuel chapter 19. Thank you so much, my brother, for reading for us. Mwakoze cyane muvandimwe kudusomera iri somo. Tugiye mu gitabo cya kabiri cya Samuel chapter 19. Igice cya 19. I want us to read the Bible. Ndagira ngo dusome Bibiliya. You know, sometimes even if the preacher does not make sense to you, murabizi hari nubwo wenda umubwiriza ashobora kuba atabashamaje. But I believe if you read the word of God, ariko nizera ko binyuze mu gushoma ijambo ry'Imana, you will receive your message from God. ubasha kumenya ubutumwa bukubiye mu ijambo biturutse ku bushobozi Imana iguha. I just want us to read the word of God. Reka dusome ijambo ry'Imana. And this is a story about David the king. Kandi ni inkuru ijyanye n'umwami Dawidi. No, I want to start from verse 9. Nagira ngo duhere ku murongo wa 9. I'll speak about verse 1 to 8 briefly as we are listening to the word. Ndaza kuvuga ku murongo wa mbere ngere ku wa 8 twihuta cyane. 2 Samuel 19 and beginning from verse 9. Igitabo cya kabiri cya Samuel umurongo igice cya 19 umurongo wa 9. Ahanga turajye ku murongo wa 10 henshi muri Bibiliya. And all the people were at strife throughout the tribes of Israel, saying, the king saved us out of the hand of
enemies, and he delivered us out of the hand of Philistine. And now he is fled out of the land for Absalom. Abantu bose bo mu miryango yose y'Abisirayeli baritonganyaga bati, umwami niwe waturengeye mu maboko y'ababisha bacu, akabadukiza amaboko y'Abafilisitiya, none yahunze Abusalomo ava mu gihugu. And Absalom, who we anointed over us, is dead in a battle. Now therefore speak ye unto a word of bringing the king back. Kandi Abusalomo nawe twimikishije amavuta ngo adutware yaguye mu ntambara. Mbese none murabuzwa n'iki kuvuga ibyo kugarura umwami? And King David sent to Zadok and to Abithar and the priest, saying, Speak unto the elders of Judah, saying, Why are you the last to bring the king back to his house, seeing the speech of all Israel is come to the king, even to his throne? Bukeye umwami Dawidi atuma kuri Sadoki na Biyatari abatambyi ati, mubaza abatware b'Abayuda muti, ni iki gituma ari mwe mugiye guheruka abandi kugarura umwami mu rurembo rwe? Ye are my brethren, and you are my bones and my flesh. Wherefore then are you the last to bring back the king? Kandi ari mwebwe bene se muva indimwe, none ni iki gitumye mugiye guheruka abandi kugarura umwami? And say ye to Amasa, art thou not my bone and of my flesh? Go do so to me, and more also, if thou not captain of the host before me continually in the room of Joab. Kandi mumbarize Amasa muti, mbese ntuzi ko muva indimwe? Nuko rero nutaba umugaba w'ingabo ze iminsi yose mu cyimbo cya Yowabu, Imana ibimuhore ndetse bikabije. And he bowed the heart of all men of Judah, and even the heart of one man, so that they sent this word unto the king, Return thou and all thy servants. Nuko yoshosha atyo imitima y'Abayuda bose nk'umutima w'umuntu umwe, baherako batuma ku mwami bati, garukana n'abagaragu bawe bose. So the king returned and came to Jordan, and Judah came to Gilgal, and to go to meet the king, and to conduct the king over Jordan. Nuko umwami aragaruka agera kuri Yorodani, Abayuda bajya i Gilgali gusanganira umwami no kumwambutsa Yorodani. And Shemaiah the son of Gera, a Benjamite, which was Bahurim, hasted and came down with the men of Judah to meet the king. Shimei nawe mwene Gera Benyamini wi Bahulimu arihuta amanukana n'Abayuda gusanganira umwami Dawidi. Because of time, I'll jump over to verse 24. Kubera igihe ndasimbuka nsoma umurongo wa 24. And Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king, and he had neither dressed his feet nor trimmed his beard nor washed his clothes from the day the king departed until the day he came again in peace. Turasoma 25 muri Bibiliya zacu. Kandi Mefibosheti mwene Sawuli aramanuka aza gusanganira umwami, uhereye umunsi umwami yagendeye ukageza aho yagarukiye iwa mahoro, ntiyigeze kwikenura ibirenge cyangwa kwikemuza ubwanwa, haba no kumesa imyenda ye. I will jump down to verse 31 again and read. Ndasoma kuri 31 nsimbutse nanone, ubwo ni 32. And Barzillai the Gileadite came down to Rogelim and went over to Jordan with the king to conduct him over to Jordan. Hanyuma Barizirayi w'umunyagaleyadi ava i Rogelimu aramanuka yambukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. And now Barzillai was a very old man, even 80 years old, and he had provided the king with sustenance while he lay in Mahanaim, for he was a very great man.
Barizirayi uwo yari umusaza mukuru cyane amaze imyaka 80 avutse, kandi niwe wagemuriye umwami ubwo yari imahana yimu, kuko yari umugabo ukomeye cyane. The title of my message today umutwe w'ikibwirizwa cyanjye ubutumwa mfite uyu munsi is Return, O King. Ndavuga ngo garuka mwami. Return, O King. Mwami garuka. And my main point this afternoon kandi ikintu ndi bwibandeho muri aya manywa is that when the King of Kings, Jesus Christ, nuko umwami w'abami ari we Yesu Kristo, returns to take his glory, agiye kuza mu bwiza bwe, we will meet him worried and watching and working or wasted. Tuzamusanganira dukora, but we will have our lives changed. Ariko imibereho yacu igomba kuba yarahindutse dukora nubwo twaba turi mu birushya. The story is the story of David. Inkuru irerekera kuri Dawidi. And I believe many of us have heard about the story of David. Kandi nizera ko benshi muri twe bigeze kumva inkuru ya Dawidi. We have in many ways in which David corresponds with Jesus Christ. Dufite uburyo bwinshi bugaragaza ko Dawidi na Yesu Kristo bafite ibyo bahuriyeho mahwi. The Bible tells us Jesus is out of the seed of David. Bibiliya itubwira ko Yesu aturuka mu rubyaro rwa Dawidi. God made a covenant with David that he will give him an everlasting kingdom. Imana yasezeranye na Dawidi kizamuha ubwami burambye. And the only person whom the Lord has established the kingdom of David is in Jesus Christ, the son of David. Kandi ibyo yabisohoreje muri Yesu Kristo mwene Dawidi. And as we read the story of David, we find many reflections of the life of Jesus Christ. Kandi iyo dusomye igitekerezo cya Dawidi tubona imibereho igenda igaruka itwerekeza kuri Kristo. This morning we are looking at David returning as a king. Rero iki gitondo tugiye kurebera hamwe ngo Dawidi agaruka nk'umwami. 2 Samuel is a book that tells us about the story of the reign of David as a king. Igitabo cya kabiri cya Samueli dusangamo ubuyobozi bwa Dawidi nk'umwami. We don't have time, but when you go back home, it's a very interesting story. In chapter 2, ntabwo dufite umwanya ariko turaza kugera mu rugo nta kabuza tube twareba mu gice cya Daniel igice cya kabiri. David is crowned as a king. Dawidi ahabwa ingoma yimikwa nk'umwami. We know that the Lord had anointed David while he was still a young man to become the king over Israel. Tuzi ko Dawidi yimitswe akiri muto maze ahinduka umwami wa Israel. But after so many trials, eventually David became the king of Israel. Ariko nyuma yo kunyura mu bibazo n'ibigeragezo bikomeye yaje kurangira ahindutse umwami wa Israel. But even though David was a king of Israel, he was only a king of one tribe. Nubwo Dawidi yari umwami wa Isirayeli yayoboraga ubwoko bumwe. Over about 10 tribes, leaving out the tribe of Benjamin, the other 10 tribes had not accepted David to be the king of Israel. Ejuru kurenga imiryango 10 harimo na Benyamini ntabwo bari munsi y'ukuboko kwa Dawidi. And therefore in chapter 5 we are told that the Israelites eventually accepted David to be the king over them. Iyo ugeze mu gice cya 5 tubona ko Abisirayeli bemeye kuyoborwa na Dawidi. As we read the book of Samuel, igihe rero tuva mu gitabo cya Samueli, we find that David's reign over Israel was not a peaceful one. Tubona ko ubuyobozi bwa Dawidi butarimo amahoro. Because after the death of Saul and Jonathan, kubera ko igihe Sauli na Yonatani bari bamaze gupfa, we learn that the house of Saul still had rife and antagony against David. Tubona ko inzu ya Sauli
yarwanye nabo mu muryango wa Dawidi. But the problems of David did not come from the house of Saul as much. Ariko ntabwo yaturutse mu muryango wa Sawuli. The problems of David emerged out of the consequences of the relationship with Bathsheba. Ibibazo ntabwo byaturutse ahubwo byaturutse mu mimerere na Batisheba. Let me say something little there. Reka ngire icyo mvuga gitoya hanga. The problem of David and Bathsheba is well known to us. He was somebody's wife that David slept with. Ikibazo cha Dawidi na Batisheba kirazwi twese turakizi. But the Bible says God forgave David the sin that he did with Bathsheba. Ariko Bibiliya itubwira ko Imana yababariye Dawidi icyaha yagiriye Batisheba. But we know that the sin of David continued to bring strife in his own family. Ariko icyaha Dawidi yakoze cyakomeje kokama umuryango. Children of God, I fear sin not because God will punish me. I fear sin because of the punishment of my innocent generation. Ntabwo ntinya icyaha bana b'Imana kuko Imana izampana, ahubwo ngitinya ko gishobora kugera no ku bazankomokaho. There are things we do ourselves and get away with them, but our generation suffer over the sins of our lives. Hari ibyaha dukora twebwe tukabasha kubirokoka ariko bigakurikirana urubyaro rwacu. And because of the adultery of David in his house, ariko bitewe n'ubusambanyi bwa Dawidi, we are told that Ammon sexually abused his sister Tamar. Tuza kubona ko Amunoni yaje gukinda Tamar. And we are told that Absalom killed his brother Ammon. Ndetse tuza kubona ko Amnon yaje kwica umuvandimwe we Absalom. And Absalom comes into the picture Absalom yaje kwica as one who rebels against his father. Absalom comes into the picture as rebelling against his father. Absalom aza muri ishusho nk'umuntu uri kwigomeka kuri se. So as we get into chapter 19 of 2 Samuel, iyo tugeze mu gice cya 19 cy'igitabo cya kabiri cya Samuel, if you go back into chapter 15 of 2 Samuel, maze ukaba wajya mu gice cya 15 cy'igitabo cya kabiri cya Samuel, the Bible tells us that that's chapter 14 of 2 Samuel, ahangaha mu gice cya 14 Bibiliya iravuga ngo, it says that Absalom was an handsome man. atwereka ko Absalom yari umuntu mwiza udasanzwe. It says that Absalom's hair were like a woman. Ndetse umusatsi we wari uteye neza rwose. That when he shaved his hair, ndetse igihe yabaga yogoshe umusatsi we, it weighed 2.5 kilograms. wapimaga ibiro 2 n'igice. And because Absalom was such a handsome man, kubera ko yari umuntu mwiza cyane, the Bible says he stood at the gates of Jerusalem. Bibiliya itubwira ko yahagararaga ku marembo ya Yerusalemu, and he won the hearts of the people. maze akabasha kwigarurira abantu bari aho ngaho. And therefore the Bible tells us Absalom started a rebellion against his father. Niyo mpamvu batubwira ko Absalomo yaje kwigomeka kuri se ku muvandimwe we. And the Bible says David ran away from his son. Maze Bibiliya itubwira ko Dawidi yaje kwirukana umuhungu we. David did not fight against his son, but he ran away. Dawidi yaje kwiruka asiga umuhungu we, ntabwo yamurwanyije. And the Bible says that the generals of David, like Joab, kandi Bibiliya itubwira ko abajenerali ba Dawidi went against Absalom. baje kurakarira Absalomu. But David in his love told them, please make sure that you don't kill my son. Ariko Dawidi mu rukundo rwe arababwira ati murebe mutaza kunyicira umwana. The Bible says that David was a man after God's own heart. Bibiliya itubwira ko Dawidi yari umuntu Imana yishimira. The heart of David is like the heart of God. Umutima wa Dawidi wasaga n'uw'Imana. Some people ask, why has God not killed the devil and even dismissed him from the planet?
abantu baribaza ngo kuki satani atavanye umwanzi kwisi. Just like David, God has retreated from acting against the devil. Nkuko Dawidi byagenze, Imana yanze kujya mu mukino wo gukora ibi nk'umwanzi. Just like David, the Lord has allowed the devil's activities to continue until the cup of evil is filled up. Nka Dawidi, Imana yararetse umwanzi akomeza kwidegembya kugira ngo haze kubaho imeruka igikombe cyuzure. David had a strong army that could have dismantled Absalom in a single moment. Dawidi yari afite ingabo zikomeye zajya kwica Abusalomo mu mwanya nk'uwo guhumba. But the Bible tells us that David went and hid himself from Absalom. Ariko Bibiliya itubwira ko Dawidi ubwe yaragiye ajya kwihisha Abusalomo. To give us a picture of how God acts with us in his long suffering towards us that we may be saved. Ubu ni uburyo bugaragaza uburyo Imana ikomeza kubana natwe mu bunyacyaha bwacu. Child of God, God is mighty and powerful, just like the choir just sang for us now. Nkuko abaririmbyi baririmbye, Imana ni nyembaraga kandi ifite ubushobozi. He created the heavens and all the hosts that are in heaven. Yaremye ijuru n'ibirimo byose. And you who thinks that you're so powerful and you can do as you wish, God can dismantle you in an hour. Kandi wowe wibwira ko ukomeye rwose, Imana ishobora kugushyira akadomo mu mwanya nk'uwo guhumbya. But just like David, child of God, ariko nka Dawidi bana b'Imana, David, God has hidden himself from you. Imana yagiye kure yawe isa nkaho ikwihishe. He has not come out to dismantle you in a single moment. Ntabwo yaje gusenye mu kanya nk'ako guhumbya. The Bible says in Romans 2 verse 4, have you despised the goodness of God? Bibiliya itubwira mu Baroma igice cya 4 ngo twasuzuguye ubwiza bw'Imana. God is suffering long because he desires that you come back to him. Imana ibabajwe nuko utari kugaruka imuhira. Or else, as it was with David, nkuko bimeze kuri Dawidi, David left his son to go on with his plan. Dawidi yaretse umuhungu we maze yigira mu by'imigambi yari afite. The Bible says in the book of Romans that when we don't choose God, Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abaroma ngo iyo tudahisemo Imana, God gives us over to what we have chosen to follow, that we may Imana irakureka ikakurekera amahitamo yawe. And therefore God gives you over to what you choose, Niyo mpamvu Imana ikurekera umudendezo wawe, that you might be destroyed in your passions and your lusts. kugira ngo ahari wishimishe muri ibyo wita ko ari byiza. As David hides away from Absalom, igihe Dawidi yari yihishe Abusalomo, Absalom becomes even more arrogant and proud. Salomo yahindutse umuntu wishyira hejuru ndetse utewe ishema nuko wiyumva. He raises up an army to go against David. Maze ashaka ingabo zo kurwanya Dawidi. And in the moment of the war, mu gihe urugamba rwari rugeze mu mahina, the Bible says that when Absalom was galloping the horse, when he was running with the horse, igihe yarimo yirukanka ndetse n'indogobe n'amafarashi y'intambara. Listen to this, child of God. Mwumve ibingibi bana b'Imana. You know, when you're riding on the horse murabizi iyo mugenda ku ndogobe n'amafarashi. And therefore the Bible says as Absalom is galloping on the horse, Bibiliya rero itubwira ngo igihe Abusalomo yari ameze atyo, his hair was also being thrown up. ndetse n'umusatsi we wagendaga uzamuka. And the Bible says that his hair stuck into the branches of trees. kandi Bibiliya avuga ngo ndetse imisatsi ye yashoboraga no gukora. And the Bible says he hanged over the tree. maze Bibiliya ikavuga ngo afata mu biti. And then Joab with his army, when they came and found Absalom hanging, maze igihe Dawidi yahageraga akabona Abusalomo ari mu giti hejuru, they killed him. maze aricwa. There is something here, child of God. hari ikintu ahangaha abana b'Imana. The thing that kills Absalom is ikishe Abusalomo is the blessing of God. n'umugisha w'Imana. The blessing that he refused to surrender to God n'umugisha yanze kwakira kubw'icyubahiro is cy'Imana. what kills Absalom.
The thing that is killing many people today are not bad things, but the blessings that God has given them is what is killing us. Some of us have been blessed by God with good jobs, and we have told God Gwaheri. Like Absalom, I'm telling you, child of God, you are dying in your job. There is something God has given you. You are so proud about. If you don't surrender it to God, if you don't give it over to God, so that God can use it for His glory, that blessing is killing you, child of God. Surrender it to God with commitment, and then God will use it to bring blessings in your life. But if you take it and think that God gave it for your own use, child of God, it's killing you. Surrender it to God. Bring it to the usage of God's glory. Jesus said, use the mammons of this world to fix yourself treasures in heaven. Use the mammons, use the riches of this world to fix yourself treasures in heaven. So Absalom is dead. Absalom is also a picture of Satan. Like Lucifer, the angel that God had created, which was more beautiful than all creatures, save of Jesus Christ. The Bible says in Isaiah 14 verse 12 that the devil became proud in his own heart. So children of God, I don't want to pull that very far. But let me say that Absalom is now dead. And David, who had run away, now people are talking in verse 9. If you're reading your Bible, the people of Israel are saying, why can't we bring back the king now? Verse 10 says that Absalom, our king, is now dead. Murongo wa 11 muri Bibiliya zacu tubona ko Abusalomu yaje gupfa. And the Bible tells us in verse 11, murongo wa 12 ndajya nongeraho murongo. Verse 11, the Bible says that David sent Zadok to go and tell people to start talking about bringing the king back to Jerusalem. Tunako Dawidi yatumye kuri Sadoki n'Abiyatari abatambyi ati mubaze abatware b'Abayuda muti ni iki gituma ari mwe mugiye guheruka abandi kugarura umwami mu rurembo. We see people send word for the King David to be returned to Jerusalem. Tubona abantu babwirwa kuzana umwami ngo agaruke I Yerusalemu. So here again we are drawn to think about the blessed hope that we have in Jesus Christ. Angaha haturehereza kumenya ibyiringiro by'umugisha dufite muri Yesu Kristo. David returns to Jerusalem just like we are expecting Jesus to return back to the church. Dawidi yagarutse I Yerusalemu nkuko natwe duhamagarirwa kugaruka mu nzu y'Imana. The church is Jerusalem. Itorero ni Yerusalemu. The church is Jerusalem. Itorero ni Yerusalemu. I'm not drawing that from my mind. Ntabwo ibimbivana mu ntekerezo zanjye. The book of Hebrews. The book of Hebrews. Ahubwo igitabo cy'Abaheburayo. The book of Hebrews. Igitabo cy'Abaheburayo. I want you to see that the church, like David returns to Jerusalem, the church is also the Jerusalem to which Jesus is coming back to. Ndagira ngo mbabwire ko nkuko Dawidi yagarutse
ariko n'itorero ari Yerusalemu kandi Imana ishaka ko turigarukamo. I want you to see what the author of the book of the book of Hebrews says. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo. Now here the author of the book of Hebrews, let me give you context so that you can understand what I'm going to read. Reka mbabwire imvugiro uraha kugira ngo mwumve icyo dushobora gukuramo. Here the author is comparing the experience of Moses and the children of Israel when they came to Mount Sinai to receive the commandments and God came down. Anga umwanditsi aragaruka ku gihe Mose n'ubwoko bwa Isirayeli bajyaga kufata amategeko kuri Sinai. Is comparing it with us now who are expecting Jesus to come. Aragereranywa natwe dutegereje kugaruka kwa Yesu. Listen to verse 22, Hebrews chapter 12 verse 22. Abaheburayo 12 umurongo wa 22. I'm saying the church of God, we are the Jerusalem of heaven. Ababwira ko bana b'Imana turi Yerusalemu yo mu ijuru. Hebrews 12 verse 22. Abaheburayo 12 umurongo wa 22. The Bible says this. Bibiliya iravuga iti, but ahubwo you are come unto Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the innumerable company of angels. Ahubwo mwegereye umusozi wa Sioni n'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. To the general assembly, the church of the firstborn, which are written in heaven, to God the judge of all, and to the spirit of the just man made perfect. N'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. So you can see the Bible says the heavenly Jerusalem. Ushobora rero kubona Bibiliya ivuga ngo Yerusalemu yo mu ijuru is corresponding with the innumerable company of angels. Ishushanya abantu benshi, abamarayika benshi batabarika. It's compared to the general assembly and the church of the firstborn of God. Kandi ari iteraniro ry'abamarayika batabarika ndetse rikagereranywa n'abantu benshi baje gushengerera Uwiteka. So as we say that David is coming back to Jerusalem, ubwo tuvuga ko Dawidi yaje kugarurwa Yerusalemu, the Bible or the Spirit of God wants you to begin to think of Jesus coming back to the church. Mwuka w'Imana araturehereza kugira ngo twumve abana be bagaruka mu rusengero rwe. All this week we have spoken about the second coming of Jesus. Iki cyumweru twavuze kugaruka kwa Kristo Yesu. It is a true promise that God has given us. Ni isezerano ry'ukuri Imana yatwihereye. Jesus said, I go to my Father. Yesu yaravuze ati ngiye kwa Data, and I'll come back again to you. kandi nzagaruka ngo mbajyane, that where I am you also may be. kugira ngo aho ndi namwe muzabe. So the Bible tells us Jesus is coming back to us. Bibiliya iratubwira rero ngo Yesu nibigitinza the whole of this week I've spoken about that. kandi iki cyumweru cyose nibyo nagiye mvuga. We have said no one knows the time or the hour when Jesus comes. Twabonye ko nta uzi isaha umunsi n'igihe Yesu azazira. But God has invited us to prepare because he's surely coming. Ariko Imana iturarikira kwitegura kuko nta gushidikanya azaza. My concern this morning icyo nshaka kwibandaho cyane muri iki gitondo is to see the change that Jesus will make in our lives if he finds us waiting for him. Nuko hakwiriye kubaho impinduka zikagaragara igihe twitegura kugaruka kwe. In the story of David there are three men who went out to meet the king. Mu gitekerezo cya Dawidi hari abantu batatu bagiye kumusanganira. So we see the first man was called Shimei. Umuntu wa mbere turamubona yitwa Shimei. The Shimei is one who went to meet the king. Uyu nguyu niwe wagiye gusanganira umwami. But the Bible tells us that he went first to meet the king. Ariko Bibiliya itubwira ko Shimei uyu nguyu yihuse ajya gusanganira umwami. As Jesus is coming back to Jerusalem, he came first. Nkuko Yesu agiye kuza
nawe yaragiye agenda yihuta. And listen to the story in verse 19 of chapter 19. Reka turebe ku murongo wa 10 ubwo ni 20 ku gice cya 19. He says, and said unto the king, let not the Lord impute iniquity unto me, neither do thou remember that which thy servant did perversely the day that my lord the king went out of Jerusalem, that the king should take it on his heart. Abwira umwami ati, mwami nyagasani, we kumbaraho gukiranirwa kandi we kwibuka iby'umugaragu wawe nakoranye ubugome umunsi waviriye i Yerusalemu ngo bikubabaze mu mutima. If you want to know what Shemaiah did, go to chapter 16 verse 5. Niba ushaka kumenya ibyo Shimei yavuze jya mu gice cya 16 murongo wa 5. 16 verse 5, we see what he had done to the king as he was going out of Jerusalem. Igihe yajyaga gusanganira umwami Yerusalemu umurongo wa 5 igice cya 16. It says, and when David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of the house of Saul, whose name was Shemaiah, son of Gera, and he came forth, and he cast still as he came, and he cast stones as David and all the servants of the king, and all the people and all the mighty men were on the right hand and on the left hand. Umwami ageze i Bahulimu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sauli witwaga Shimei mwene Gera, arasohoka azamutuka atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. And thus said Shemaiah when he cast, come out, thou bloody man, and thou man of Belair. Shimei aramutuka ati, genda wa mwicanyiwe wa kigoryiwe. When the king was running away from his son, igihe umwami yirukaga hunga umuhungu we, this man Shemaiah was throwing stone on him and even making names on him, cursing him bloody man. Shimei yamuteraga amabuye amwita umwicanyi. Now think with me. Mumfashe dutekerereze hamwe. Now the king is coming back to Jerusalem. Umwami araje agarutse i Yerusalemu. What do you think will this man be thinking about himself? Bese uratekereza ko uyu nguyu yabatekereza ate? He must be thinking that I am done. Ashobora kuba ari gutekereza ngo ibyanjye birarangiye. That's why the Bible says he ran very fast to the king. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ko yirutse n'umwete ajya ku aho umwami ari. And he says, and confessed his sins. Maze yatura ibyaha bye. He cursed the king and he stoned the king. Maze atera amabuye umwami aranamuvuma. When the king comes back, umwami agarutse, he's a worried man. Yari umuntu ufite impungenge. He's a worried man. Yari afite impungenge. But the good news, children of God, ariko inkuru nziza abana b'Imana, he's a man who has learned to confess his sins. Ari uyu nguyu niwe ugiye kwatura ibyaha. And the Bible tells us that when he confessed his sins, igihe yaturaga ibyaha bye niko birivuga. the Bible tells us that the king forgave him. Bibiliya itubwira ko umwami yamugiriye even ibambe. though everybody else wanted him to be killed. Ndetse buri wese yajyaga kwicwa. But if you go to chapter 19 verse 20, you see that David did not kill him. Ariko ugiye mu gice cya 19 umurongo wa 20 ubona ko Dawidi ntacyo yigeze amugira. Children of God, Jesus is coming. Bana b'Imana, Yesu araje. And to all that have confessed their sin, kandi abatuye ibyaha byabo bakihana, that could be worse than Shemaiah, ndetse bakaba bari kure cyane kurenza Shimei. the Bible says that the King David, or the son of David, Jesus Christ, will forgive them. Bibiliya iratubwira ngo mwene Dawidi Yesu Kristo azababarira. Hallelujah. Hallelujah. This is the opportunity that we have today. Aya ni amahirwe dufite uyu munsi wa none. That if we confess our sin,
nuko nituramuka twatuye ibyaha byacu. He is merciful and gracious to forgive Agira us. imbabazi n'ubuntu kandi yiteguye kutubabarira. Jesus is better than David. Yesu ni mwiza cyane ntiyagereranywa na Dawidi. We don't have time to go into the book of Kings to find Ntabwo dufite umwanya uhagije wo kujya mu gitabo that cy'abami. anyway David eventually killed this man. Tubona ko David eventually killed the man. Dawidi yakabaye yarishe uyu muntu. Even though he forgave him at that moment, eventually killed him. Byaje kurangira n'ubundi amwishe nubwo yamubabariye. But Jesus, whom we are waiting for, children of God, ariko Yesu dutegereje bana b'Imana. when he returns, he will remember no more whatever we did to him. We nagaruka ntazibagirwa ntazibuka na gato ibyo twamukoreye. The Bible says that in acts and activities that we do against God, we crucify the Lord Jesus again. Bibiliya itubwira ko iyo dukoze icyaha tuba twongeye kumubamba. Like Shemaiah, we are stoning him again as they stoned him on the cross. Shemaiah nkuko yateraga amabuye umwami ni nkuko na Yesu bamugiriye ku musaraba. You want to remember that every day that you walk against Jesus Christ, umunsi wose kugendana na Yesu Kristo, you are stoning and crucifying the Son of God again. kandi igihe utamugirira neza wongeye kumutera amabuye. But he's a merciful God who says that at his return he will change all things. kandi Bibiliya itubwira ko igihe azaba agarutse azahindura byose. He will give us a new life azaduha imibereho mishya if we have allowed our sins to go before us. niba twaremereye ko ibyaha byacu bishyirwa imbere. Jesus is coming to change those who have learned to make confession to him. Yesu araje kugira ngo ahindure abemeye kwatura ibyaha bakiha. I want us to see the second person that is changed by the coming of the Lord. agira ngo mbereke umuntu wa kabiri waje In guhindurwa. verse 24 we find another man. umurongo wa 25 muri Bibiliya zimwe turabona undi muntu. There's somebody called Mephibosheth. hari umuntu witwa Mephibosheth. He's a son of Saul. kandi ni mwene Sawuli. And the Bible tells us he was waiting for the king to come back. Bibiliya itubwira ko yarategereje ko umwami agaruka. Mephibosheth was a lame person. He was crippled. Mephibosheth yari afite ubumuga. The Bible tells us that Mephibosheth was the grandson of Saul. kandi uyu nguyu Bibiliya itubwira ko yari umwuzukuru wa Sawuli. When David was running away, igihe rero Dawidi yirukanka gahunga, David expected that Mephibosheth will come with him. Dawidi yari ategereje ko ahari Mephibosheth aza kumusanganira. But the servant of Mephibosheth called Ziba, ariko uwamureraga witwa Ziba, he cheated him and he didn't go with him. ntabwo yamuciye ruhinga nyuma maze ntiyajyana nawe. And then Ziba went to David and told David maze Ziba aragenda abwira Dawidi that Mephibosheth has turned now is loyal to Absalom. maze aramubwira ati Mephibosheth yahindutse ni umuntu wamatanye na Abusalomu. So when David is coming back now, maze Dawidi agarutse, the Bible tells us Mephibosheth has been waiting for the king. Bibiliya itubwira ko Mephibosheth yari ategereje umwami. But the children of God, I want you to see that Mephibosheth at this time ariko bana b'Imana ndagira ngo mabwire ko Mephibosheth uyu mwanya is not one that David may consider to be his person. ntabwo ari umuntu Dawidi yashobora kwiringira ku mwanya nyawo. Mephibosheth is a disabled person. yari umuntu ufite ubumuga. Is alone. kandi yari wenyine. Is somebody who is destitute, if I have to say. kandi yari umuntu uri aho ngaho ufite ikibazo. But the Bible tells us, ariko Bibiliya iratubwira ngo even though Mephibosheth was a cripple, nubwo Mephibosheth yari afite ubumuga, even though Mephibosheth was somebody who had been left, nubwo yari yarasizwe rwose, when the king David returns, ariko igihe umwami Dawidi agarukaga, he finds Mephibosheth waiting for him. yasanze Mephibosheth If you read the amutegereje. story, I'm not reading it, David restores him.
nuko Dawidi arongera amugirira neza. He welcomes him into his kingdom. Amuha ikaze mu bwami bwe. Children of God, bana b'Imana, we are not only like Shemaiah, ntabwo turi nka Shimeyi gusa, who might have denied the king by what we do, ushobora kuba yarihakanye umwami binyuze mu mirimo dukora. We are also like Mephibosheth. Ahubwo turi nka Mephibosheth nanone. Sin has crippled us. Icyaha cyatugize abafite ubumuga. Sin has isolated us from God. Icyaha cyadutandukanije n'Imana. Sin has made God not to be part of us. Icyaha cyatumye Imana itaba muri twe. But children of God, ariko bana b'Imana, if we trust in the Lord who has promised us that He's coming, turamutse twizeye umwami wadusezeraniye ko agiye kugaruka, and we wait for Him, kandi tukamutegereza rwose, like Mephibosheth, nkuko byagendekeye Mephibosheth, is welcomed by King David. uko yaje gusanganira Dawidi akamuha ikaze. Jesus is going to welcome you back. Yesu araduha ikaze. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is going to restore you. Yesu azongera kudusubizamo imbaraga. The Bible says that our bodies are going to be changed. Bibiliya itubwira ko imibiri yacu izahindurwa. The incorruptible will put on, or the corruptible will put on the incorruptible. Maze uyu mubiri upfa ukambikwa kudapfa. Our bodies of sin will be transformed by His appearance. Yacu izahinduka nubwo ari imibiri ikora icyaha. Like Mephibosheth, our crippled nature of sin ndetse kamere yacu y'icyaha isa naho will be no more when Jesus appears. Will be a new creature. The old things will have passed away. Jesus will change you. And He begins that change today. When He comes, He accomplishes the act of changing you, so that He can welcome you like Mephibosheth into His kingdom. Hallelujah. 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 Our waiting for the King changes us. Read with me the book of Titus chapter 2. The book of Titus chapter 2. I'm going to the last man. The last man. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 2 verse 11. Chapter 2, the book of Titus verse 11 and 12. I'll read through to verse 13. The Bible says that the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in the present world. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana no mu gihe cya none. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Aribyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari Imana yacu ikomeye n'umukiza. The Bible says that the grace, the goodness of God has appeared to us to teach us to deny bad things or ungodliness. Bibiliya itwigisha ko ubwiza ubuntu bw'Imana butuzanira agakiza bwabonetse. Because we are looking at the blessed hope of His appearance. Kubera ko dutegereje ibyiringiro by'umugisha. So children of God, the grace of God is changing us as we look forward for His coming. Bana b'Imana ubuntu bw'Imana buraduhindura ubwo tumutegereje. When He comes, no one will be crippled like Mephibosheth in their nature. Nta muntu muri kamere ye azaba afite ubumuga nka Mephibosheth. So those like Shemaiah who have cast the Lord, He will change them, He will forgive them, and He will cleanse them by His blood, that they may be acceptable in the kingdom.
abameze nka Shemeyi bavumye umwami naza azabahindura kugira ngo bajye mu bwami bwe. And all of us who are born like Mephibosheth, crippled in sin, Jesus will change our bodies and change our natures that we too may also receive him. Kandi nk'abavutse bakavukira mu bumuga nka Mephibosheth, Yesu azaduhindura maze tubane nawe. But I love the last man that I want to speak about, and that is Basilia in verse 31. Hari undi nanone ngiye kubabwira dusanga mu murongo wa 31 32 muri Bibiliya zimwe na zimwe. I'm back to 2 Samuel 19 verse 31. Gitabo cya kabiri cya Samuel gice cya 19 umurongo wa 31. We are told that there is a man called Basilia. Tubwirwa ko hari umuntu witwa Barizirayi. He was an old man. Yari umuntu ushaje. But we are told that when the king was running away, ariko tubona ko igihe umwami yahungaga, he's the one who supplied the needs for the king. Niwe watanze ibyo umwami yari akeneye byose. Because he was a rich man. Kuko yari umutunzi. Now the king is coming back. Noneho umwami aragarutse. The Bible tells us that Basilia goes to meet him. Bibiliya itubwira ko uyu nguyu yagiye kumusanganira. Listen to verse 33 of 2 Samuel 19. Reka turebe ku murongo wa 33. The Bible says, and the king said unto Basilia, Bibiliya ivuga ngo umwami abwira Barizirayi, come thou over with me, ati ngwino tujyane I Yerusalemu, and I will feed thee with me in Jerusalem. maze ngukirizeyo aho ngaho I Yerusalemu. The king says to Basilia, maze umwami abwira Barizirayi, come over me, ngwino tujyane, and I will feed you in Jerusalem. kandi nzakugaburira nzagutunga I Yerusalemu. Basilia is the type of people of God. Baziriya uyu nguyu ashushanya abantu b'Imana who are busy supporting the king. abantu bahugiranye bari gufasha umwuka. You may be wondering, where is the king? ushobora kuba wibaza ngo umwami ari he. We read in this week twasomye muri iki cyumweru in Matthew 25 Matayo 25 when Jesus said aho Yesu yavuze ngo that the things you do to the little one of mine, ibintu mukorera aboroheje nyuma y'abandi, you do them to me. muba mubinkorera. You are supplying the king's need muba murimo mufasha ibyo mufasha umwami. while the king is out of Jerusalem. igihe umwami ari hirya ya Yerusalemu, You are improving that which the Lord has given you by supplying his need. muragenzi by'Imana bahaye mufasha bagenzi babo. Child of God, I'm saying when he comes back to Jerusalem, bana b'Imana ndagira ngo mabwire ngo igihe yagarukaga Yerusalemu, you who has been a faithful one, wowe wakiranutse, he will tell you, come azakubwira ngo ngwino, come into Jerusalem. ngwino muri Yerusalemu. Hallelujah. Hallelujah. That you come into Jerusalem ngwino muri Yerusalemu because you've been a faithful worker. kubera ko wabaye umugaragu w'umunyamumaro. You have not held back your riches. gukiranuka ntabwo wipfumbase ngo ufate ubutunzi bwawe. I praise God for people who are appreciated today. ndashima abantu, ndashima Imana kubwo abantu bashimwe uyu munsi. I want to give you the promise of God in Hebrews 6 verse 10. ndagira ngo mbabwire isezerano riboneka muri Bibiliya Imana dusezeranira mu Baheburayo. The Bible says God will not forget. Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo izigera yibagirwa the things you do for his name, ibyo ugirira abandi kubera izina ryayo, and for his people. kandi ukabikorera bene data. David did not forget. Dawidi ntabwo yigeze yibagirwa. But I am more excited, children of God, ariko ndishimye bana b'Imana that God is not a man to forget. kubera ko Imana si umuntu ngo yibagirwe. Like Basilia, nk'uko Baziriya, whatever work you are doing for the Lord, nk'uko bimeze kuri Baziriya icyo waba ukorera, when the Lord will come, igihe umwami azaba agarutse, he will say, come azakubwira ngo ngwino, come into Jerusalem, ngwino muri Yerusalemu, that I may feed you. kugira ngo ngufashe. Hallelujah, children of God.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming to change all things. Yesu agiye kuza guhindura byose. This is an old man. Uyu ni umuntu ukuze. He's over 80 years old. Yarakuze arengeje imyaka 80. Meaning, in a way, the Bible wants us to imagine he's been waiting or he has been there for a long time. Mu buryo nk'ubu bigaragara ko yari ategereje igihe kirekire rwose. In fact, I love the way he responds to the invitation. Nkunda uburyo yitabye ijwi rimuhamagara. Verse 34 says, murongo wa 34 uravuga ngo, and Basilia said unto the king, ariko Barizirayi abwira umwami, how long have I to live, atuzinshigaje imyaka ingahe nkiriho, that I should go up with the king and to Jerusalem? yatuma nzamukana n'umwami Yerusalemu. Verse 35, I am this day 40 score years old, and I can discern between good and evil, and thy servant taste has gone away, and I have no voice to sing and to sing like women. Let me not be your burden. Ubu ko maze imyaka 80 mputse, mbese ndacyabasha gusobanura ibyiza n'ibibi. Umugaragu wawe ndacyaryoherwa n'ibyo ndya cyangwa n'ibyo nywa. Ndacyabasha kumva amajwi y'abaririmbyi n'abagabo n'abagore. Ati sinakubera umutwaro. You know, children of God, when we all get to heaven, murabizi bana b'Imana twese nitugera mu ijuru, you know, the only thing that will satisfy us, ikintu kimwe kizatunyura rwose. I know at times we sing songs of heaven that is full of gold and silver, and the doors as they are beautiful. Hari igihe turirimba tukabona uko ijuru rizaba rimeze, zahabu itatse, ndetse ubwiza bw'Imana. But Basilia says, I am satisfied that the king has returned to Jerusalem. Ariko uyu muvandimwe aravuga ati nshimishijwe nyuzwe nuko umwami yagarutse. All that will satisfy us when Jesus comes ikizatunyura igihe Yesu azaba agarutse will be Jesus himself. Ni Yesu ubwe. Just to see him, kumubona gusa, our hearts will be satisfied. imitima yacu izaba inyuzwe. We will desire no any other thing. Nta bindi tuzongera kwifuza. It will be only Jesus. Tuzifuza Yesu wenyine. I will only desire to see Jesus. Nzifuza kubona Yesu. No wonder David says, I don't care whether I see him while I'm at the door. Nukuri nta gushidikanya ibyo Dawidi yavuze. So long I am there and I'm seeing Jesus. Nuko ndaho ngaho nkambona Yesu. I know many of us think of the rewards that are in heaven. Hari abantu ndabizi batekereza ibihembo biri mu ijuru. But I want to tell you today that our greatest reward will be to see the Lord Jesus Christ. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ingororano iruta izindi zose nukubona Yesu. And that is why we begin to get used to knowing him now. Niyo mpamvu dukwiriye kwitoza kumenyera no kumumenya. That more and more as we know him, uko turushaho kumumenya, he may be more sweeter than honey to us. Araturyohera kurusha ubuki. He may be more lovely to us than the rose flower. Turamukunda rwose kuruta za ndabo za rose. For all that he has done to us. Kubera ibyo yatugiriye. Let me finish my message this morning. Reka nsoze ubutumwa bwanjye muri iki gitondo. Because I want to believe that some of us today kugira ko nizeye ko bamwe muri twe benshi desire the day when the Lord will be revealed like King David. Bategerezanyije amatsiko igihe Yesu azagaruka nkuko umwami Dawidi. When he will throw away all your sins into the deep sea. Maze akaroha ibyaha byanyu mu mworera. When he will change your feeble body into a better body. Maze agahindura umubiri wawe munyantege nke akawutera umwete n'imbaraga. But when ultimately ariko ku musozo all your works imirimo yawe yose will follow you. Imirimo yawe izaguherekeza. Like Basilia. Nkuko byagendekeye. The Bible says in the book of Revelation 14:13. Iratubwira mu gitabo cy'aba Revelation 14:13. Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13. Blessed are they now ahirwa abo who die in the Lord Jesus, bapfa bapfira mu mwami Yesu, for their works will follow them. kubera ko imirimo yabo igiye baherekeje. This morning, iki gitondo as we pray together,
ubwo dusengera hamwe. Who is in our midst? Ninde uri muri twe? Who wants to say kandi akabashaka kuvuga that Lord Jesus, ngo mwami man, when I die, mwami Yesu igenzaba, I want my works to follow me, chaka ko imirimo yanjye izamerekeza, so that I can embrace you when you come. kugira ngo nzaguhobere igihe uzabugarutse. How many of us say that? Ni bangahe muri twe babivuga? Hallelujah. Hallelujah. Let's all stand up. Reka twese duhaguruke. Let's stand up if you believe in that. duhagurukire ku birenge byacu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dushime Imana. Praise the Lord. Dushime Imana. Just before I make the final prayer, mbere yuko nsenga isengesho risoza, let me give somebody a chance reka ntanga amahirwe ngiro amahirwe to be like Shemaiah, kugira ngo abe yamera nka to Shemaiah, run to the king today maze yiruke asanganira and umwami, ask him to forgive you your sins, maze amubwira ati mbabarira ibyaha byawe, that he may not remember all that you are doing or you have done for him, kugira ngo atazibuka ukundi ibyo wakoze, and he may also welcome you maze aguha ikaze when he returns again. igihe azaba Is there agarutse. anyone here today, Haruhari uyu munsi you are not baptized, ukaba utabatijwe, but you are saying, Lord Jesus, ariko ukavuga ngo mwami me, I Yesu, want to come, njyewe nshaka forgive kuza, me, mbabarira. I want you to run like Shemaiah, Nagira ngo wihute cyane nka run Shemaiah, very fast and come, ihute mazuze, because he wants to forgive you. kuko ashaka kukubabarira. When he comes, he wants to forgive you. Igihe azaba agarutse ashaka Don't look kukubabarira. to somebody, you know yourself. Wireba mugenzi wawe wundi, You know urizi. that your life is like Shemaiah. You are stoning and crucifying the Lord. uzi ko imibereho yawe ari nka Shemaiah, utera amabuye, You are umwami killing Yesu ukabubaka Jesus bwa kabiri. every day in your life uramwica buri munsi, wica umwami Yesu when you buri have munsi. not believed in him. ntabwo umwizeye. But the good news is when he comes, he will forgive you ariko inkuru nziza nuko Yesu naza if you azakubabarira confess your sins. niba watuye ibyaha I'm waiting byawe. for you to come before I pray, child of God. ndagutegereje nguze mbere yuko I want nsenga. you to prepare to be baptized. ndagira ngo witegure ube wabatizwa. My sister has come very fast. mushiki wanjye ngwino, Yes, bashiki come, my banjye. sister. Come. muze My brother, come. muvandimwe ngwino. This is the mwene last data. sermon that I'm preaching now. iki ni ikibwirizwa And I'm gisoza, giving you the last opportunity kandi ndimo natanga amahirwe that you may run, my sister, run. kugira ngo utebuke That when he comes, you may not be ashamed kugira ngo naza ntuzakorwe in your mu sins, byaha byawe, because he will forgive you. kubera ko azakubabarira. He will forgive you. azakubabarira. You know, when Shemaiah comes back, urabizi igihe Shemaiah yazaga, other people did not want to forgive him, hari abandi batashaka kumubabarira, but David forgave him. ariko Dawidi yaramubabariye, The king forgave him. umwami yaramubabariye. The king says, leave him alone. umwami yaravuze ati I mumureke. know there are certain things we do, hari ibintu nzi dukora, and people are reminding you. ndetse abantu barakwibutsa, Therefore, you feel, no, I'm not worthy. maze ukumva ko udakwiriye. It doesn't matter. ntabwo People may not forgive you, abantu bashobora but kutakubabarira, Jesus forgives you. ariko Yesu Hallelujah. Hallelujah. Therefore, I tell you, come. niyo mpamvu nkubwiye ngo He is ngwino. forgiving you, my son. arakubabarira muhungu Amen. wanjye. God bless you. Amen. na Imana iguhe He umugisha. forgives you so that when he comes, arakubabarira kugira ngo ubwo azaba aje he may welcome you, azaguhe that you ikaze, may be part of him. kugira ngo uzabe umwe mu bana be. God is good. Imana ni nziza. Imana Ikurekera. God is good. Hallelujah. Come, my daughter. God bless you. Haleluya. ngwino mushiki wanjye, God bless you. umukobwa I wanjye. saw Imana you iguhe very umugisha. far. Thank you for coming eventually. urakoze kuza. Come, my son. ngwino muhungu wanjye. Come. Don't fear. ngwino ntugire ubwoba. You know, people will not forgive you. In fact, they're even saying, oh, even you. hari abantu God, badashobora come, kubarira come, bakavuga come. ngo But mbese I'm nawe. telling you that when the king will come, ariko ndakubwira he ngo will not, umwami igihe azaba aje he will not remember, ntabwo azibuka, because you have sent your sins ahead of you. kubera ko waretse ibyaha You have byawe, sent your sins ahead of you. kubera God bless you, ko my son. waretse ibyaha byawe, And your sins are being cleansed. kandi ibyaha byawe bikaba He will bari. come and welcome you araguha ikaze, azaguha with ikaze great honor. mu cyubahiro giheranije. Hallelujah. Haleluya. I'm waiting for somebody else who is coming. If you're 5, somebody is trying to come out. Please help hari them to undi come. ntegereje uri kuza, hari utegereje kuza. My pastor told me you're going to be prepared pasitoro yarambwiye ngo mugiye and gutegurwa you will be ready to get to receive the king. kandi mukaba
mwiteguye gusanganira. The Bible says heaven rejoices. Thank you, my sister. Bibiliya iravuga ngo ijuru ririshima. For every one of us who comes to the Lord. Yo hari umwe muri twe. Come, my son, if you're coming. Come if you're coming. Come if you're coming. I want to pray. I want to pray. When I see young men like you, I'm very happy. Yes, come, my son. Come, my son. Come, my son. All right. I know there are still many, but no, I don't know why you're waiting. Time is not on our side. I want to finish and pray with us, that the Lord may bless us, and all of us may rejoice when He comes. Hallelujah, God be praised. Amen. Let me pray. Please, if at all you want to come and you're delayed, don't fear to see us, as the pastor will be meeting people here. Yes, do not fear to come. You are not late. Amen. My son, you have come so strong. I pray that God give you the strength. You have come last, but you have come very strong. God bless you. God bless you so much. Yeah, God bless you and keep you. Yes, I'm finishing, but my daughter, I don't know whether you're coming. If you're coming, surely praise the Lord. Yes. May the Lord keep you, my daughter. Hallelujah. Hallelujah. May you meet the Lord. May you meet our pastor after this. Father, in Jesus' name, thank you so much today for drawing this precious soul to yourself. And Lord, you alone who is able to keep them. Like on that day they may stand before you, forgiven and washed of all their sin. Lord, receive them this afternoon, that you may sustain them, Holy One of Israel. Let the devil have no portion in their lives again. Let your word be true to them, that those who come to you, you will not forsake. That your Lord, you be glorified. Thank you for the Holy Spirit you promised to give us. Lord, as you forgive them, give them the Holy Spirit, to give them a new heart and a new mind, to desire to do the things of God. Those who are married amidst them, I pray that you bless their family because of this decision. Those who are unmarried and are young, may this decision direct them to their destiny. May they realize all that you have purposed for their lives. A future that is unexpected, to the glory of your name. And now, Lord, to the beloved of this church, that we all may live in the wisdom of being forgiven, in the hope of being changed, in the dedication of serving you, Jehovah, that at your return, we all may hear the voice, come into Jerusalem, that I may feed you, to the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.
I think you're going to meet our elders. Please go there. tekereza ko mugiye guhura n'abakuru b'itorero Let's go there, please. reka tujye Come this side. tugende If at all you're picking something, but let's go, you'll come back. I guess the elders will meet you quickly. abakuru b'itorero baraza kubafasha Thank you so much. murakoze cyane God bless you. Imana bamugisha